Ka inga hanga mai I te rafia fiani e matou whakawhia te koutou ke tau paralau I te whalekai ani o te vai mauri I karatonia nei whakatahi pia mo te tau po ani ko Maria Nunusia whalakika I ka wholau mai te kolo ani ko hafuasia te parokia ani o Hahake. Ka inga mamata mai te awhiawhi malo takoto ka taki. Ko te kumilongo atala noa e te awhiawhi ani, kua kaku mai ki te wharekai ani o te vai mauri, e mauri ai nā tō ko te utehina tau po au, mai uvea mo futuna, pia mo tu apule a ngātu. Awhiawhi ani ka inga whainga maari ke tō palalau ai, pia mo te tau po au ani o te vai mauri, mai te kolo ani ko haafosia, Maria Nunusia I ka wholau, whanau aia a leo pia mo Ioane I ka wholau. Maria Nunusia whakamalo atu malo tau ka taki. Ia mo te tāpalalau o hinga pia mo te ngāwe o te whanngāwe ani o koutou. E alo tope mo Maria Nunusia ke tuku mahina ki kupu pe tahi o hinga mo koe. O whea pe ki te vokasio ani ne pe ne tau whea ne ki longo I te vokasio o au mai mo te aho ani. E whakamalo soana se au kātaki me tuulaki pe o te ngāwe. Ia mua o he tari atu ki tau whehui. Whakangafua mai mua. Ke momori atu. Ia whakaapapa furi kia koutou e tonu ke tō ki ai. Ia whakaapapa furi te anga I whenua, te lotu, mo te kāinga furi e whakalongo mai I te lakanga nei. I o soana, ko ani, ko si whanau a hoko, mai te koroko haafuasia. Ko se akuta mai, ko I ka wholau Ioane, mo taku whae, ko leo vina, mu whana taputai. Ne matotoko fitu, pa ne au tuulanga lua I te matoki I family. Pe uhinga lewa mo te vokasio soana, e loa loanga whaufoki te vahe vahe atu. O te ala ani, ne kita I o ki ai. Kai ko te konga, ani e au whieta ofi mai, ko te mauri whaikore o taku ukui, mo taku umatua. Pe a marama o lelei ki te ala ani ne kwauwhiri, ne au longo I te pāia te atua, I toko ta hongo furu mātoru. Ne au whiri te vokasio ani, soana, mole mea kau hola I te mauri whakamārama kai loa soana. Nea ofa mamahi taku umatua, pēr nea au whia mauri o ovi taku umatua, kau tokoni pē maia pē la pē kohe ngā au e pē kohe mea ki te whewhai te mauri, ki ta tokoni pē ki ta umatua. Ka nea au toi loto mārohi, ko toko loto mārohi mai aia e taku whae, ka koko vokasio pau aruau. He ko te atua aia e na tufa pē o nā karasia te lakanga furi pē. O au mai la ki te au nei soana, nā mawai uvea I toku nā longo te toku vokasio I toku ta hongo furu mātoru, ka nā mawai mai uvea I toku tau hongo furu mā ono. Ta urua inu mea nei, pe hoko atua I toku vokasio taku ako I whalani, ka kusi atua I moloma, o hao ai pe la ma te te mea nei I toku urua ki whakanofo, pe avea le vau ai ki Argentina, ta hongo furu, ta u valu I Loma, pe ta u ni mawairua lewa I whalani nei. Pea ko te temi nei, ko pā I au kupule, ka hau o ngāwe I te Lovive ai o New Caledonia. Kakumaila ki te aho. O kakumaila wala ki te aho nei ke tā whai palau ai. Iyo. Ko te toko whia lewa Maria Nunusia, o te utapo o te vai mauri, e mauri karatonia nei, mai futuna, ki uvea, o whea pia monato mai to apule anga. So ana ki te whare ai ni, nau tau mai, na tōtoko hongo furu mātoru. Pea o kau atu lewa ki ai, e ma tōtoko hongo furu māwha. Ko tōna huinga, ko vanua tu e lua, tāpo o vanua tu e lua, tāpo o futuna e wha, ko uvea ko tāpo o e lua, Vietnam ko tāpo o e lua, pea mo Afrika lewa, Burkina Faso, tāpo o e toru. Ia. Ne kua fualoa Maria Nunusia I te whakatuu o te whare ani, pene e koe ani na kamata ngāwe I mai. Ia. So ana ko te api ani, ko te api tapu ani o mātou, e laulau pē ki te tau whanga furu, te kua tuu lewa o te whare. Ka e so ana, I mua o te tuu he whare lotu, e o na sacrificio, e o na mamahi, e o na kina. Pea ko te temi ai ane o mai ai lewa tuu tāpo ane mo, ne whakamomori mai e te pātele Marcelo Hussergale ke o mai o kamata te mission ani I New Caledonia nei. Ne to o mai o kamata aki, mole he mea soana. Ne o mai o kumi ngāwe, ke whare ke mau uri.
Paka sio ko e sona ki te mauri, te ave o te evaselio. E iei pe te u Cristiano e o mai ki a nātou, paralau. Paka nātou la aia nina tō tokoni whakamara toroto, ko tona uhinga, ko te utamai mo te uwhae uvea, ne mauri no Mele Caledonia i te temi aia, nina tō mai lewa keni, o whai kore mo te utapo o laulo sari o te awhiwhifuri. Mo kumi ai pe, te konga kele lewa ani, tā mauri e kua tu e te whai abimatare rei, kane e tupu ia, aki te kakawa ia, te whai kore, te lo sari o, pēr mo te ulu e mata, heke le whukane mo le whai ngafua. Pēr ko uvea whukila, te katamato kau tāpo e uvea, e whakalongo mai nātou ki te whare ainu. Ko ia ia soana. Pēr whea pēr matamato tāpo e mauri Vanuatu, e tō e whakalongo mai pē ki te misio ani o numea. Ko te ngau e ni te wharekai Maria Nusia, e huia ki te proklama ngau whaka-apostolo ani o koutou te kautahi o te vai Māori? Ko e soana. O hange pela ko takulu hake mai ana nai, ne ko le sio pe ki te whakatātau Maria. Mo le whake u wharekai e tu te whakatātau Maria, ia mua o te uru mai te matapā. Ko tona uhinga ne whakaha mai te pātere ane whakatu te kautahi. I te whakamārama e iei te pure i te matou kautahi. Ka ko Maria ai pure i te kautahi. Pea whipelai mo ia te pātere, ka whu ianga pe ko ane whakatu te kautahi, ena ianga pe ia, ko Maria. Ko tona la uhinga soana, ko Maria, ena tali te hai ai o mai o taupau Māori. Pea ko tu ki te misi pe, pea ko tu e sio pelai e whainai te hiva o whakawikviki a Maria au te Ave Maria. Ko Maria, e tau inei ki ai, ia te afi o te kāinga lotu ne o mai, pe ko hoi tahianga pe ia, pe mo le lotu, pe e lotu, e o mai o taupau Māori ta mato api nei. Ko tona uhinga soana, mo le mato ilo i mātou, pe ko hoi te tangata Krisiano ne hau kai te hau aia. Ka e Maria Nusia e mahino foki, mo le ngata aki pe ia takotou ngā we, te whakahale ani takotou wharekai, e tui e pe mo le tahi atu o ngā e whakalotu, e kotou te whailo tonga ia te ahu katoa. Ko ia soana, ko te wharekai ia, e mato tā o furifuri mai e mātou kau tāpo o furifuri. He ia mato temi whaikore, e mato temi maroro, ia mato temi mato lau tohi tapuai ia mato, mo te lau te losario, mo te vispera i te whakawhiawhi, mo te loto i te uhu. Ka ko te tahi u ngā ue loto e mato whai, i e tahi tāpo o, e aru whai kāpite i te Église du Vœu. Tahi tāpo o, e aru ki te ki ikolo o whai kāpite ai, te ki kautoe o te ki ikolo aia. Pea i tahi i lewa u tāpo o, e mato ore tahi uaho, o whakasosoto umaha ki ai te lopitari. Maria Nusia, koe ni kua tata o spele vai te paralawa tau e te awhiawhi, ko te ala e tau whakaamu ki te hoko atu o te Māori whakatahi ani o koutou, o te utapo o te vai Māori, tā whito i koutou Māori kartonia nei. Whoki, malo soana. Ka ki ta hau mai tu apure anga soana. E ki ta seo mai pe ki te Māori, pe ki ta aho maakita, mori ke he vokasio. Pe kua ka seo pe, tō Māori uvea mo futuna, mori ke he vokasio. Ma e la mo te vokasio palipitelo, mori pela. Ka to oro misa te afuri. Ka ko te whenua lani na Hawaii, i Arsa. Ani tu poe sanga soane Mariviane. Ka ke sio atu ke fu kuru pe hau. Kaunga mare te kau pātare, kaunga mare te kau tāpo. Ka ke hau keni, e ke lau i o ka ituhi po ko pātare fia. E ilonga pe fukla te honga vokasio. Mole au ipe ma ako mole pe ke he vokasio uvea mo futuna. He kua tō ma pe tātou te mea rei furi. He au whakafuafuanga lau, ko te utemi au mātou, ne eke moto o mai lala pe mātou i haafosia ke mata auto ki te ako. Pea moto osi, pea moto alularu, o whea pe la ki likum, te ukora furi, pea mo mua mo hifo. Ko te temi nei soana, o ke tu uake, pe ave koe te motokaka. Ma ia lai e pe ko te ki minuta e fia, e heke heka i te motokaka e ave koe tuku. Mori ke fuke sakrifisio ia. Pe kaka e tuko ke whai sakrifisio, pe ia tuia tuku ia ke matou kakai ke matou mākakona, he ia te matou mea kai. Ko ia soana, ke hoko atu pe te whai kore ia, pe mo te wharala ki a Maria, he, ka ki te wharala pe kita ki te atua, pe mo mātou whakani kua nono whakamahi, ke matou loto mālohi, mo awe whuke he whai take anga ke ana atou ani ke itua, ke sisio mai whukala pe whia mai vokasio. Ko he mea whakawhiawhia soana, mo ka ki te hau ki tuki ta family, e toke hei pe ki ta te family. He te sisio mai ai, ko ki ta tāpo, pe koe peripitelo,
e matou si so pe e ke to matou to mai te family pa ke so ko sona tahia me au ta ofi mau ka ke tapo o pe ke te peripitelo mai la matou ke te family to tonu e o mai ke a koe o ia tona to uki ko nga ai ki tona to maori ma ke to konianga ke whakamala manga to tonu ai tonu ke to pe o mahalo ko te ko nga ai aswana ko te atua pe na fela ke na whai te ngau i te loto i tangata. O ia soana ko tako pe whakaamu ke te tūpulang ma te whinemui u vea mo futuna. Vanua tū, Kaletonia nei. Mona tō e no whatu i tō pule anga kai u vea mo futuna. Ko tō parapara lau pēka ko tō u whanau. He tonu ke hoko atu tō vokasio e nā tō. A whakamalo lahi atu Maria Nunusia ki te aroanga tō ofa. Pai mo tau tuku mai whuki e te u whakamahina furi ani nea whia ilo tuki ai. Ko nā la kain kātou mamata mai, ia te kātou atu te kumilongo ne whakahoko mai ki te wharekai ani o te vai mauri, tā whito ki te hina tāopo o ani ko Maria Nunusia i ka wholau, ko matou o whātu.